Poštovani gledalci, osvajači prošle stanice odlaze sa prvog mesta. Imaju sada i crne strele, ali naše bele strele odlaze s prvog mesta u četvrtfinale, a sa nama, sa moje desne strane, naravno jedan od heroja, kako ga je kolega prozvao, koji trenutno ima intervju sa drugim kolegom, također na kanalima Arena Sport, popularni Dukat Dizel iz Pesme, ako se ne varam, Montenigersa. Dušane, Duka, čestitke na prvom mestu. Može ukratko, evo, utisci o ovom turniru, sa nama si bio i prošli put, igrao si po Japanu i Hangzhou i u Tsunomija, svuda po svetu. Kakav je utisak kad se igra u Beogradu i kad se pobeđuje? Utisak je sjajan, pogotovo posle pobede. Vratili smo se ovde i ove nedelje, bilo nam je lepo. Prošle nedelje ne samo što smo osvojili, nego i organizacija na vrhunskom nivou. Sve podređeno igračima. Smatram da iako je u toku dana odigramo 5-6 basketa, opet imamo prostoriju za oporavak, za istezanje, ne moramo da sedimo na tribinama kao na ostalim turnirima, tako da uvek ćemo se vratiti kad budemo mogli da odigramo. Kakvi su utisci u ekipi? Ovo je relativno nova ekipa još sa Bulutom, kako za sad izgleda to odlično, kako je tvoj utisak neki? Jeste, skupili smo ja i Vlada ekipu da se razigramo pred sezonu, međutim, evo, uklopili su nam se sjajno, mislim Bulut bi se svakim uklopio, Kramer nas fino prati, tako da sjajna ekipa i naravno očekujemo back to back. Hvala ti puno, pa da bude tako. To je bio Dušan Samardžić iz ekipe Belih strela. Nas, poštovani gledalci, očekuje sudar mladih i veoma iskusnih momaka. Ekipa Banane na jednoj strani, a na drugoj Olimp Beograd, pa ćemo vidjeti ko će pobediti.